Ka Hills Farmers Union jong ka Southwest Khas Hill District hakasi sejan jong ka tayo ka South Rik unok pra araja apuwe haringkat ke jing ipo ipeng kalayo man rakhe ye ka sngi kerpang jong ki nong rep ka bagi khon ka Second Meghalaya Farmers Day ha ka ba uba Renington lengdo tongkhar MLA ka Maukrowat constituency ubalong ru umentri ka tanat PHE jong ka sarkar jala ulalong kumu kongsan but ka Deputy Commissioner ka Southwest Khas Hill District ikong si khar kongor IAS kum ka sembut kongsan Habakren ha ka jingalang kumu kongsan uba Renington lengdo tongkhar ulapan pau ka jing ai kublei na ka benta baro ki nong rep ki bahapo jong ka ni ka district ki badon hapo ka Shatri jong ka Hills Farmers Union ki bolong ru ki nong punmi ye ki jat jingtung badi ki mar rep baper ula aru ye ki kintin ban kublei singi kerpang ye ki nong rep Happy Farmers Day. Kum kadang jong ka jing ai men sem na ka benta jongki bakin nang yai pentelon ya ka kamrep ha ka dong bat ka thany. Ha ka ni ka sngi kala don ru ka jing batai bat ka jing ai jing panchai na ki tanat office baper jong ka district kata na du ka district agriculture officer, district horticulture officer, public health engineering, animal husbandry, soil and water conservation ki bahapo jong ka Southwest Khas Hill District. Nangta kala donru ke jingsam kusnam sha ki kat tu kat ni kibla shimkia ha ka baidei bat ka jing putrlun ya ka kamrep hapo jong ka district ya ka jingelang ha ka ni ka jingra khek ya ka ni ka singi bakerpang lapan ya daba family yau pniau president ka HFU Southwest Khas Hill District layo ya ka jinrwai kerpang na ka women's wing HFU Mau bidong but kajingkran ai kublei nauba rimpai khar kangor General Secretary HFU Southwest Khas Hill District. Sisi macam office sekretariat pilihan tampil panggilan train meski berdek dengan report hak berdek dengan report tersebut yang dengan report berdek dengan dia penting report usah dengan material besar ini ya train ini itu kau kita hari ini sisi knowledge kita one time kita mungkin ngalas susah jangan ada bahagia atau kapan bisa buat hati orang Ladai dia tidak dikhanyo at por bar bas ko mesin pamong kilogram aku awan yang di hapat kelar entah wat nang khanyo ka koi hak ma kilogram jodi kini harus pa kini kilogram dibanding orang engineer kilogram dibanding doktor kilogram dibanding officer kan long kecil sarong yang kami mereka cari but hoi kini kita officer kita batai kumno parkrep yang kecil kalau masih karena ini tinggi hai sarkar hoi ke sarkar kan biaya rak kalau jual rak kan balang kan kaki nomor Andre lagi hai matang sih sarkar kok baru ke sarkar kalau bantong pendam terbiang lani berarti kenapa di nomor kecil dan kita kecil rak sarkar kayak kan lo sarkar kan nomor Henry kecinglah iman kau kedai kebun kebor jom kecinglah jom di marway banyak sah banyak tren banyak sebab macam idea ini boleh disah hak badai kador umur lagi kalau bak sarkar kan bank bagi kador bank kador bahel kador barang kan mati nomor kecil Henry kau akan tu ini kena disah bah kasokar kan lak berbuah kedua. Kedua kasong bek kadiman bah supply. Lada kayu kadawa yang tiar jogi yang dibeli jogi. Lada kiau makan pintor bukan pintor. Kakiu bek. Sisi makan kadiman. Kadang kejinom kau kayu ha. Bongdang yang tiar masyarakat beli bagi. Nama kata kadang kejinawa. Uwe pandor menongan kecil kolaka. Uwe yang ngapi kata. Uwe yang ngapi kata kata. Unta tanda kakiu sikiu. Nama kata om dei makan kontrol soka. Mereka kontrol tergimana kita pakai. Yang ban strategis, ban seberat. Hoi dia nak kontrol hak Shatri supaya mereka cintai pada
marway, pakai jengtrai sih no, tu baterai lagi kita, I baterai sau bentar, bahkan kata dulu kalau hanya tahu, kena kenal di society, yang SSG, kena strik, bahkan marway, bahkan pelan apa jauh di society, kumno baterai, kayak dia memang punya deadline, bahkan kebetulan berseberan berkhak marway. Kenapa kandol kecil entre bak kecil kiura lada marway kiyen kisam kijogi kieu ki member sadi kieu marway kaso sadi marway kan sakiura Henry tanakan namno kaji kamai marway nongi family yo ki member individual member sadi kaso sadi ru kamla bangsa Islam dan mereka kieu nomor kata gereja aji munculkan Kejauhan ini start ini, bagi baik thau di kumlo pada terei, terjadi terang. Bagi tak sendiri kerana rekam haji itu, kaji kam kejam lebih simen, ayat kerana kiu karena roy. Saya sempat ngawala kerja kerja yang kita nongre, hak kerana kita sendiri baru roy, bahkan kita nongre thai, bahkan kita tidak nongre bersih, bagi nongre berjuang kita long sisa, bodoh mereka society. Bodoh mereka bodoh yang kami punya kejadian beliau hak laki orang baru kini baru kublai Filipin yang kami kerja naik bertangga dalam untuk famous agitation itu sendiri bagi nomor kia pan yang kecing dawa juga pakai hak berdekat ke jimpan juga ki syukwa berkeserkan kan ai yang kador kebabian yang jing thung joki kita kata bagi pan bat kila ya syom tu menta bagi naik sadu keserkan kapan si ban menunjuk yang tak dinan joki ban repeal no like ki an di hoi kajing thung pakai jing long ruang joki nomor syari dia kalau desi ke kapel nomor satu kita kerjakan kalau kebamatan satu kita kerjakan kiba ki icon ki irrigation kalau masuk nomor satu kita kebamatan irrigation ni siapa northeast bahkan ke state juniru kalau kapel mani buat ke hilly areas ko ilong ki kacakak ka deki lum ikunta lesi uthau nimla ban thum kumathum ki dan sedi cakap not India ban kumta terter di nakata ka na shuong ki nomra kunta pidi ban thum deki wi pat ki jingtu ki chor ki ba la ai tan wa he dalan pin ham bet ban kumno bakin tebet dia dia kam thum village word thum hai kumi ki chor ki so group ki jing activities ki jingri siang jingri siang ana syupa apa gini ki ang skin supaya syashwarna kawe itu di KCC let's especially let's office जो की veterinary office let kliniknya ada bagi rural ada maka buat family part dari Islam hotel di ngasu akabakan tu ngasu palang nom pa kita ki kaum moto jo kade ka sni kalau kersiu ngasu pa kalau ba kuat kersiu yo hiru ban yai ban maka klan ke unit ke unit hill farmers union taka klan ke nadu ke unit ke klan ke circle taka klan ke circle ke klan ke block unit taka klan ke block unit ke klan ke district union taka klan ke district unit ke klan ke state coverage